Maya pa abak po kay kayungan, at syuta na king kadwa ng pulot pitong Domingo ning karaniwan na panawon. Pakyabe tala po king banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Legion of Mary, Mila Garcia, Elmer and Anita Cura, Manalang family, Temi Lansangan and family, Richard and Chona Yumol, Nympha Agapito Ong. Para King Special Intention ng Marlon Garcia. Para kring kaladwada ring makatuki Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Alfredo Rodriguez Sr., Rosario Rodriguez, Corazon Antonio, Esther Maglalang, Felimon Carbungco, Flora Capati Briones, Ignacio at Isabel Pachag, Marco Ian Pachag, Felix Chamson Sr., Joseph and Margie Chamson, at ding sablang kaladwo king purgatorio. Talakad tamo pungeni at makyabeng ikanta ing dalit a pamuklat.
Kilagyuning ikpampoy nga na, kampoy banal na Espiritu. Amen. Hingginu manatiliya kaya kayo. At kaya ko, ang timurin. Patita mo po, king kadwang pulot pitong Domingo, ning karaniwan na panahon. Ing panalangin tamo, Ginoo, dagdagan mo, ing kaya kaming kasalpantayanan. Ining kasalpantayanan na iti, kailangan tayo, lalong-lalo na, king libutan na ning kaya katang kasakitan, ampong kapagkumbaban. Uling ining kasalpantayan iti, kalupan nining meto nga sulu, na iti milalablab, lalong-lalo na king dadalanan tamong dalumdum ning kaya katamong biye. Si Siyantala rin katamong kasalanan, lalong-lalo na kitang pinandit, na itamo ikit ing regalo na ning kasalpantayanan na pagkalub na ning Ginoo kaya katamo, king libutan na rin kapag subukan tamo at itamo miminatalob. Si Siyantala ng ang kasalanan, manyat ang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, dengalagad, higit na kang manalangin at ngarang minawad. Ginoo, ituro mo king manalangin, Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Yesu Kristo, dingalagad mo, ikit dakang anting metong nga taong malalam apamakasan metong kingigpa at ngarang minawad keka. Ipakit me kay kami ngigpa, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Kinong Yesus, dingalagad mo, kanita at ngeni, akakit dakang magdulap king kaburyan ngigpa. Karing sablang bagay, patadwan mi keka. Dagdagan mo ing kasalpantayanan mi, o Ginoo, Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. King Diyos, sa mayipayang tuto pakalulwa na katamo, King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alanganga. Amen. King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Igaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ilong Diyos, rining banwa, Diyos ikpangmayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O mayupayang tuto talanganggang Diyos, ing kayapan mo lagpas king malyari ng ayabot ning kaladwami ating sikanan mo. May git king atalastas king kaisipan mi, tayran mo king magdulap, lagpas king atsu kay kami, at pagkaluban mo kay sanang tetagan talakadarapan ning kay kang katutuan. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong Ginoo mi. Amen. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ning propeta Habakuk. O Ginoo, ang gapa kapilan ing emo ko pakibatan, king adwan kong kasawpan. Ang gapa kapilan ing emo ke iligtas, king pamanampalasan daring kekeng kasalang. Bakit api bata mong akakit ing makanyan a kaligaligan? Bakit api bata mong lawen ing mararapat adewakan? Makapadurot ka na ko ing kasiran ampon katampalasan, at ating labanan at pami pate-pate no karin mang lugal. Itiya ing pekibad na ning Ginoo kanako. Isulat mong masalese karing tapyas a pisusulatan, ing pepabalo ko keka, banking meto nga saglit, malyari ang mabasa. Isulat mo, uling epamiras ing panahon, ban mipatutuanan iti. Dapot, mabilis ning darat ng ing panahon, ban ing papakit ko keka, mipaltutu. Mekad, bala mo, mabagal ing panyatang na. Dapot, panayan me. Siguradong marapatya. Eya mayantala. At itiya ing mensahe, ela miligtas detang marawak. Dapot detang matulid a pamibiyebye, miela, uli na ning kasalpantayanan da king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Nung ngeni damdaman yu ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Meko keni magkantatamo king Ginoo. Puriyan tayong Diyos ang magligtas ke katamo. Lumapit ta kaya kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapuriyan. Nung ngeni damdaman yu ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Meko keni duko tamo at samban niya. Tara siklod tamo arapaning Ginoo. Yaing lina lang kaya katamo, yaing kaya katamong Diyos. Itamo ing balen a kayang pagmasabalan, kawan tamo waring kayang ingatan. Nung ngeni damdaman yu ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Pakiramdaman niyo ngini kayang sasabyan, eko sa magmasyas sa puso. Eyo sa pakyapusan, inggewara ding pipumpunan niyo, karing meriba inyang atilo, king disyerto karing masa. Karin, inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karela ng tengalan, indepatan kong mayap karelangan. Nung ngeni damdaman yu ing siwala na, eko sa magmasyas a puso. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Ipaganakaku keka, ing pagkapilitan mo sanang tuparan, ing katungkulan at tinggap mo, king Diyos, inyang timpakoring gamat ko, king buntok mo. Uling, ang Espiritong binyening Diyos ke katamu, e nakatamu papalyarian urong sulong alup. Bagkus, ang Espiritu na kakapwa na katamong upaya, lugod, at pamamigil king sarili. Inya, musukat pikarine, ing pamipatutumo king ke katamong Ginoo, at ingka kung pangasukol king ulina. Nune,
Mikasan metong kaking kasakitan, para king maya pabalita. Antining ing Diyos, pagkalubana kang sikanan, para kaniti. Gawan mong pialimbawan mo ring tuni amanong tiro ko keka. Manatili ka king kasalpantayanan at lugod at tinggap tamo uli na ning pangayagom takang Kristo Jesus. King sab ng Espiritu Santo at yuke katamo. Ingatan mo ing sablang katutuan ami paniwala keka. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Ako, ing suluning yato, nga naning Ginoo, ing tutuki kanako, mikasuluyang babye-bye. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ko, ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpong kang San Lucas. Ligaya kaya ko, o Ginoo. Ding apostol nga ara king Ginoo. Dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Ing Ginoo may kibat siya. Nung ating kayong kasalpantayanan, akasing latina ning metong abutol montasa, malyari yung sabian king ditong ning sikamoro ini. Mabagot ka ken at malis ka, kita king dayat malat, at mamintuya ke kayo. Numong ing metong ke kayo at inyang alipan, sasarol magpastultupa, sabyan mumokeya, king alipan, potang datang yung iba't king marangle, malagwa mo at mga naka, agyang makanano, ali, bagkusing sabyana, isadya mo na ing kanakong apunan, biblas kang magsilbi at silbian mo ko, kabang mamangat ko't miminum, kay bat ko kanita kapamo, mangan at minum. Ingalipan na pangaintaliran ing pasalamatan ning kayang amo. King pamamintuna, king iyutos na kaya, makanyan. Makanyan mo naman para kay kayo, kay bat yung arapat ing sablang inutos dang daptan nyo, ngayong sumabi. Mistula kami mong alipan, depatan mimo, ing kay kaming katungkulan. Ing mayap a balita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ko, o Kristo. Maya paabak po kay kayungan. Mayapayabak po At atita mo po ni King Kadwang Pulot, 7 Domingo, ning karaniwan a panahon. At iabetala po ni King katamo pong misa, rempong kapatid tamo ka rin King Cebu, lalong-lalo na po rin maging biktima ning masakanayon, karakal pong mete, almost 70 ata, dakal pong menasakit, at dakal pong pibanjan, bale, buildings ame nga sira.
Kaya kailangan da po ing panalangin tamo, bang ila mo naman tumibe ing karelang kasalpantayanan. Faith in the face of pain. Kasalpantayanan, king libutad naning kasakitan. Last Sunday po, may ka-encounter kong adwang karanasan a kasakitan. Kay bat ko pong migmisa king 9 o'clock, karing king Holy Child Chapel, king nayon sa Clark, at impong linapit a lalaki kanako. At ya malwa luwaya, bala mo susumbong ya nga na, among nga na, i-bless mo ko nga na, kasi may diagnose kong cancer nga na. At bukas yung kanakong first chemotherapy. Akakit ko po kaya ita pong sakit, aliwa mo itang physical pain, nune pati itang kayang emotional pain. Itang takot aarapana, uling nanining kayang cancer. Anya pong miras ko king Chapel 2 para king 10:30 a.m. Mass. At naman pong linapit a lalaki kanako, kikyakya. Kasi kamate-mate na paning kayang kapatad. Uling may aksidentiya king motorsiklo. Ating kutang nakanako nga na, amo nga na, ating kapatad ko yung mete nga na. Amo nga na, makanano kung ila ko yung sakit IT. Aibsan ko yung sakit IT. Among at milyari iti, king kaya kaming pamilya. Neng kaya po bilang meto nga pari, impe ka masakit dili, yapin itang potang atika king arapana ning kasakitan daring tao. Mo balo nung nanong sabihan mo. Ne? Ita po yung metong kareng may kasakit a ministrumi. Potawaring ating makanyan, ating king libutan na ning kasikitan, etiologize mo wariti. O kaya, psychologist mo wari ni. O kaya, mamiyakawaring spiritual treatise karela. Ne? Neng kaya po, ingka kaming ministeryo, na ati kalibutad da. Kaya be mula king lungkot da, kaya be da mula naman king luwada, nung makanano kang makisan metong karela. Bakit sasabihan kaya po iting faith in the face of pain? Nung pikiran naman tala ng kakatamong ibang din kakatang pamamasa, iti po nga kita mo. Bakit? Kempang mumunang pamamasa tamo, kang propeta Habakuk, nanuwaring sasabihan na king Gino. Mag-complain niya nga na, o Gino nga na, akakit mo naman yung kaya kaming kasakitan. Akakit mo naman yung kaya kaming dadalanan. Unang gagawan mo. Ne? Violente kita, patayan kita, kaguluhan kita, o talakang gagawan. Minsan makanyaning kutang tamo ne, kingapong Gino. Lalong-lalo na, nung naning malilyaring eniking kaya katang bansa, Gino ko, o ing isyo king gobyerno, deng tokito king bagyo, digdag na paning masikanaya yun, o rempang kaya katamong sariling problema. Neng kaya sabi taking apong Gino, Gino, at makanyang ka, wagas ing kasakitan, apadala mo kay kami. Kaya yapin niya po ita, impong kiyak ng Habakuk. Ne? Ing kadwa nga kita mo, king katang katawang pamamasa, isang Pablo. At iyon namang king lupa ning kayang kasakitan. Bakit? Kasi may kulungye. At manaya yang litisan da, at manaya niyang patende. Ulaning mayap a balita na panaral na. Pero nanong sinabi na king kayang sulat kang Timoteo nga na, ka masisira sana loob. Nga na, ka maging pikarine, may pikarine ing Diyos. Mo ko sana pikarine bilang meto nga prisoner of God. At mo pikarine sana ing dadala mong maya pabalita.
lalong-lalo na emo pikakarining katutuan. Siguro iting kailangan tanginin retang taong makasadyang talakad para king katutuan. Lalong-lalo na king libutan na ning oposisyon, ampong kasakitan. Kaya ako po, bilib ko po kang Secretary Vince Dizon ampo kang Mayor Magalong. Agyang dakal oposisyon karela ila po nanong gagawanda na ila istorbuan dala king kasalanan da dating ating kasalanan kay katamo king gobyerno. Agyang naman po king kay katang ebanghelyo iting kiyak na ring apostol. Ginoo dagdagan mo kay kaming kasalpantayanan. Bakit? Siguro akakit da ing kasakitan karing karelang ministeryo. Na iting rinidad na ding biye, abe nangan king biye ing kasakitan na iti. Kaya po nung lalawen tamo po, nanyawaring buri ng kapaldugan ning kasalpantayanan. Nung mag-aral tang theology, karakal na po kabaldugan. Pero, ing Ginoo, very practical king kayang definition of faith. Uling sinabi na iti, kapamilatanan ning metong talimhaga, ing talimhaga na ning butol mustasa. Nung pungita mo po, Hudyo tamo, dapat explain kay katamo iti. Tambing tayong aintindihan. Iding talimhagang IT. Bakit? Kasi butol mustasa, alwa po itang mustasang titil-til tamo king tagilone po. Noon king Israel at impong awsa na mustard plant. Nareti, rembutol da, king kalati, insignificant la, emo mang papansinan, uling kapuling lamo. Pero patsete na mula, deti saguli dagul la, deti saguli dakal la. Kaya nga naning Ginoo, agyang makanyang kasalpantayanan mo, sabi mo king dutong ding sa kamorong IT, na iya mabagot siya at lumipat siya. Iya mamintuya keka. Balo yo, reni pong mulberry tree nga rete. Ano kasakit bagutan? Uling retang intertwining fruits da. Pero, iti impong alimbawa na ning Ginoo. Bang kanita, mas abalo tayong masalese, ining buri ng sabyan ning Ginoo kay katamo king kasalpantayanan, di nanda kayong atlong G. At naloreteng 3 G's of faith. Muna, faith is given, faith is a gift, faith is grace. Kaya po, muna, faith is given. Binyene kay katamo ning Ginoo, ining kasalpantayanan na iti, lalong-lalo na, king libutad na ning kay katamong kasakitan. Karimbalang problema tamo, akit tamo sana ing kasalpantayanan. Sorry po kining kwento ko ngayon ni Nepo. Ini pong maka-scandalize sa reality ngini. Karakal mag-suicide. Especially po karing anak. Kayo pengari, lalo nyo ring anak nyo, patse ungku-ungkula. Ilang problema rin. Paksabyan nyo la. Pota po, gawan ding matsurang baging IT. Bakit? Kasi, uling, naman po psychological problem mo yung karelang harapan. The problem of faith. Alang kasalpantayanan. Kaya po ining kasalpantayanan na iti na ibyen na kay katamo ning Ginoo. Nanimbri ng sabyan ning Ginoo kaniti. Agyang kasindagul niya ning butel mustasa. Nga na, ing kasalpantayanan iti, metong yang sala, libutan ning dalumdum ning bietam. Ing kasalpantayanan na iti, metong yang giya, lalong-lalo na king pamaglakbe o masakit na pamaglakbe ning BAT. Metong yang binyena kay katamo ning Ginoo
potang ingke yang gamat, yang ke katamong tatalnan, agyang iti emu akakit. Kaya iti po yung sinabi na propeta Habakuk, king ke katamong mumunang pamamasa, na nung sinabi na ning ginukaya, nga na, Habakuk, isulat mo iting masalese, kareng tapyas ning pasulatan, king pangabaluda reng tao, isulat mo para mirasing panahon, bang patutuanan iti, dapat may balising daratang nga panahon, bang pakit mo, ing pamipaputo mo, kapamilatana ning kekang kasalpantayanan. Kadwa, naning beri ng sabian, ne? Ing kasalpantayanan, faith is a gift. Nung iti regalo ya, ing kasalpantayanan iti paragulan making bemo. At minsan, potang paragulan may iti, nanong pang paragul kaniti, kareng kaya katamo pong trials, kareng kaya katamong kapagsubukan. Ngayon tamag reklamo, potang dakal ta kapagsubukan king bie. Noon pasalamat tapapin king apong Ginoo. Kasi regalo ya iti, bang kanita, itamo, maging matatag tamo, bang itamo, maging matapang tamo. Kingarapan da rin kapag subukan. Ating kung ayalben king YouTube tapong metong yung reality show, ating pong grand winner metong yung Pilipina. Transgender yung manata. At kay Bat, anang sinabi kitang kayong interview, for 12 years, I was turned down by this competition. It was not my loss, but it is my gain. Prepared me to win this competition. May siralo. Kitang kayang kasalpantayanan, mas lalong meging matapang ya. Kaya king libutan din kapag subukan tamo, kailangan tayong kasalpantayanan. Bangkanita, king libutan din kaya katamong taloti, atin tamong tapang. King libutan din kaya katamong Canaan, atin tamong sikanan. At katlo, faith is grace. Metong yang kalam, abinyena kaya katamo, ning Ginoo. Kaya, nung itamo akakit tayong kasalpantayanan, metong yung grasya ng Diyos, sabi mo, nga na, kimbundo kay ti, lumipat siya. Sabi mo nga na, king mulberry tree ngay ti, lumipat siya. Hagyang kasindagol niya ning butil, mustasa. Nung ining butil ay ti, kebit me king gamat na ning Diyos, aluwai kayong paragul kaniti. Nune ing Diyos, yang mismong paragul keka para kaniti. Nakakepo itang dati kong parisyoner, itang anak na biga cancer at the age of 21 years old. Nga na po ning parisyoner ko, Ginoo nga na, parati na ako mang sisimba, mapangadi na ako man, gagawa na ako man mayap, bakit yung anak ko yung may ka-cancer? Bali po, king kutang ringing mga ite, ninong may kibat. Ing anak. Nga nang sinabi ning anak kang mana, oy ma, nyambi ka cancer ko, nga na. Kasi mapangadi ka. Tirwanan mo ring taong mangadi. Mas kininong akin mo king dalan, king palengki, kareng kakaluguran mo. Sabihan mo, pangadi yarugo yung anak ko, at inyang cancer. Kaya uling king cancer ko, karakal da ring tao di ngene. Mi palapit laking Diyos. Uling kaniting dadalanan kong kasakitan na iti. Kaya ito yung sinabi ng kaya katamong ebanghelyo. Mistulan kami mong ipos, daraptan mimo, ing penibala na kaya kami ning Ginoo. Nya po entitlement ing kasalpantayanan. Nya itamo po sabihin nga pong Ginoo. Ginoo, mag-serve na ako man king pisamban, mga di na ako man, sisimba na ako man. Uling iti, grasya nening Ginoo. Kaya po, puriking share kay kayo, ining quotation from Saint
Thomas Aquinas nga na, to the one who has faith, no explanation is necessary. To the one without faith, no explanation is possible. At tintangan pong kasakitan king bi. Nino nga lang problema kaya kayo kiti, tas yun na yung gamat ya. Nung wala ka ng problema, abnormal ka. At ika ka rin king mental facility, kabut ka mailing ikandili. Dali, itangan po. At tintangan pong kapag subukan king biye. Kaya, bakit kailangan tayong kasalpantayanan, libutan na ning kasakitan? Ay ni po ing sagot ko. Faith is given as a spark of light in the middle of darkness. Faith is a gift that gives us courage at the middle of cowardice. And faith is grace, not we are strong, but how strong we hold on to God. Talakad tamo po. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yeso Kristo, ng anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ang pongmenga mate, sasalpantaya ko King Banal ay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublidang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamo, kambining mitmong tiwalang kasalpantayanan king Diyos, para karing danop at pamangailangan ng kakatangyato, at king balayaning Diyos at ngatang manalangin, Ginoo, pagkaluban mo king matibe kasalpantayanan, itangan po. Ginoo, pagkaluban mo King Bie, matibe kasalpantayanan. Para king sagiwa at malalam kasalpantayanan, agagawa kaya katamong balayaning Diyos. Lalawe king sablang dapat tamo, king salaring mensahe, at biyen ng Jesus, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo King matibe kasalpantayanan. Para king matenakan kasalpantayanan, tatakot marap karing dewa kaning kayalan katuliran at diskriminasyon, king kaya katang yato, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo King matibe kasalpantayanan. Para king metong malugod at mapamakalulong kasalpantayanan, ababye pansin kaya katamo, karing kaplas at pamangailangan ding daranop, ding kapuspalad. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo King matibe kasalpantayanan. Para king matatag kasalpantayanan, asumawop kaya katamong mipawi karing sablang duda at pamag-alinlangan, at papanatili kaya katamong magdulap king kaburian at tangkaning Diyos, agyamang potang mabayat ing kalibena, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo King matibe kasalpantayanan. Para king mapakumbabang kasalpantayanan, akikilala king ing kasalpantayanan mismo, metong yang kalam iba't king Diyos, at pasalamat para karing maya prang dapat ding kapara ng tao kaya katamo, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo King matibe kasalpantayanan. Para king susuyong kasalpantayanan, magmalasakit king ikakayap ning komunidad, at magkapilit misan metong karing tao, king matibe ng buklod ning pamidamayan at pamirakayan, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo King matibe kasalpantayanan. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. King
Kapasalamatan daring Legion of Mary, Mila Garcia, Elmer Anita Cura, Manalang Family, Temi Lansangan and Family, Richard Chonayumol, ning pagapitong para king makapasabaling kay ng Marlon Garcia, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Eliminada, Juanita, Alfredo, Rosario Corazon, Esther, Pilimon, Flora, Ignacio, Isabel, Marco, Ian, Felix, Joseph, Ampoy, Margie, panalangin tala, King Ginoo. Luban mo king matibe kasalpantayanan. Aduan tama po ngining kay katamong sariling kayadwanan. Pamalagod ay Diyos, kay kake sasapantaya, kay kake ating tiwala, kay kake manalig, king kapamilatan ni Yesu Kristong ginumi. Amen. Purihin Diyos, bete sikloban, kay kang kaya panting miting tinape, para kay kami maginyang tinape ning biye. Purihin Purin Diyos, Diyos kapilan man. Purihin Diyos, bete sikloban, kay kang kaya panting miting alak, para kay kami maginyang inumaning kalador. Ni puri ang Diyos kapilan man.
Manalangin kayo kapatid, ng kakatamong daon matanggapya, harapaning Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoik pa, tanggapan mo retingain, inawad ng idaon mining Ginoo, bilang kapigaganakan kaya, mananasanang yung kasaywan ming mitmong kapamintuan, yatad na kami king kaganapan ning kaya kaming pamibiyebye. Iti adwan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabe kay kayo. At kaya ka, ang timore, Itasyulareng pusoyo. makatasno king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Dapat at matulid ang pasalamatan na kang paratit numan karino ay pa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya, at syuke kay kaming pangatsyo, pangimut at pangatao, king pamibiyebiyeming aldo-aldo, daranasan ming kang lugod, king lugod mong tenam, king meto yato, pinyenay king kang anak, king Espiritu Santo, bilang mo munang bunga, babiegaran siya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kambering sablang koro, ringangiles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Hosana, kakatas-katasan, waning daratang, king lagyo ning Ginoon, wanyang daratang, king lagyo ning Ginoon, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, kakatas. Ikapining banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, ipapagbanalan mo laretingain, kingambuning espiritu mo, bang para kaya kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo, bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinapi, pasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyene kareng kayang disipulo, at nga na, punangiti ikayungan, at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat keka. Binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Punang ngiti ikayungan at minumko kaniti. Iting kalis sing kanakong daya, ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Amibubu para ke kayo at para ka rin sablang tao. Bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kanan miya iting tinape, otang miminom kami,
kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami ang papasya, hanggang aking dakpa, kikekang ligaya, hanggang aking datangka, kikekang ligaya. Inyang ininganakan mi, o ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, daraw miya kay kaiting tinapining biyang poing kalis yung kaligtasan, laiming pasalamatan keka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka. Papagkumabami mo namang pagamuha mo, na kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato, bang biganap king lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa, ki Florentino yung kaya kaming obispo de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula na bante kabatad ming pepainawan at maninay subling me ang pore sa blang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingang karapat dapat magkamit king bielang angga, bang kayabe ng Maria, Imberhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose, King Esposo, kambe ring sablang apostol ang pore sablang banal, patinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ikpang maipayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Hindi po manalangin tangmit mong kapanaligan na lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datang ke kami, ikayarian mo, ipamigwan niya'y loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamigwan niya'y loob mo. King kakanan mi, King ado-ado, ibiemu ke kami, King adongeni. Kabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning kang pakalulu, parati kang mikabos sing kasalanan at miligtas sa blang kaligaligan,
Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kim panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kekain ka, yarihan. Ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya apostol, yung kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiyaw kaya kayo, emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, paratiya sanang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimorin. Pakita mo po ngining, mikakame tong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Payapan po. Ning Diyos sa milalako, kasalanan naming yahat. Ikemuke kami, ikemuging kapayapan. Ikemuke kami, ikemuke kami, ikemuging kapayapan. Nyo'ing ginutang Yesu Kristo, nyo'ing kordero ng Diyos, yang milalakoking kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singapuna ng kordero. Kinuyak matampantanggap kaya kadapat at kasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bie alanganga. Amen.
Ipayabot mila po kaya kayo ring kaya katamong activities for the month of October. Kempong October 7, 2025, Martes siya po, Blessing of Cemetery. King October 9, 2025, Webis siya po, BEC Sitio Mass, 5:30 p.m. King lugar da po ri Sister Beth Katangal, Purok 4. October 22, Miyerkules, Living Rosary, 6:30 p.m. Kenny pong Pisamban. October 23 to 31, Desenario, Karing Malakaladwa, Alaya po. November 1, Misa, King Campo Santo, alas 8 na po ni Ngabak. November 2, Sunday, 7 a.m. Mass. Tamo po kay bat 6 p.m. Mass. At atin tamo pong Parade of Saints. Mag-announce la po rin kaya katamong PPC, ring SK, Youth Ministry. Dakal pong salamat. Talakat tamo po. Panalangin tamo. O Diyos, sa maipayang tutu, ipaintulot mo ang King Eukaristiyang, pisuluan-suluan mi, katwa na kami, king kaya kaming biye, mananasanang ing lugod ng Kristo, kapag masasyan mingi ni Keti, tagkilaning biye mi, at tayran, king painturo kay ka, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Sige, luklok tapa mo po. Bayo ko lang po ausan. Tingin katamo pong manibala. King katang Campo Santo. Reta pong in-announce tamo. Huling pong month of the Rosary ni managkatseng katang Santo Papa Pope Leo na balang pamilya na sana ating pong pamagrosaryo. Kaya po rin katang session leaders, intensify tamo po, katamo pong debosyon, karing pibale-bale, kambeni katang BEC program, impamag-rosaryo, o katamong pamag-black rosary. Katang kayanakan, balang Sabado, atimpong Santo Rosario sa kalye. Mag-start no po napon, mentala po karing sitio tamo, sitio king nano yan? King Sitio Radar. Nung apansin ng tala po, dadala ding Istordante na ning Birhen, at ila po ngadilang Santo Rosario, King Kalye, King Dalan. Kaibat, isa diyata no ring anak yung malati para King Parade of Saints, tamo po. Saints Day, eya po aldo daring manananggal, o kaya aldo daring maligno. Kaya po, kapilan niya madam, itang kakatawang Parade of Saints. Alayo yan. November 2, 6 p.m. Huwagkat mila po rin mga lating anak at biblasan talang santo. Pagawain no pong kaya ngayon costume da. Itang paborito yung santo. Iya po yaboy Santo Niño. Kaya ito yung Santo Niño po. Santo. Karakala santong pwede tamo pong ipakyapos ka rin kay kayong anak. Ayo sana pipiblasan, manananggal o kaya aswang. Po? Kasi kapag masusyan, king kareng santos, ampo po kareng kikatamong banal amiyang mabie. Yung Living Rosary, kapila yung Living Rosary. October 22, kita pong kikatamong 6 p.m. Mass. Wednesday po ita. Kausang ko lang pong ni Sister Cora, Brother Peter, ang popoy Rose, ti Rose Garcia, layo ata. Rose Garcia, okay ni tamo. Malayo ata Brother Manny. Absent siya. Okay po, para king official launching ning kakatamo pong kitang kakatang tarpaulin. Kita kayo. Naning kakatang sementeryo, blessing na po this coming October 7, King Tuesday at 9 a.m. Nakalasalamat po kang Apundeo na pepa-improve ning kakatamong sementeryo
At ready na po for reservation. Ninumbisang pa-reserve na. Naing kamatayan parti na po ning kakatang kasal pantayanan. Naita mo po ngini king ebanghelyo tamo. Ne po? O, no kating kayo man pong kutang. O, imine po discuss ngini. Aldo nga hindi king launching. No ne? O, munta kayo king office. O, i-rose. Ang po po i-chingkora kini. Pwede tang mangutang karela. Ne po? At least po nung makareserve na kayo, balo yun yung kutkutan nyo. Elwa po po tang mateka, ug sera kaking sapang bato, nga ilog. Po, o yung seda nakakisapa. At least balo yan po nung karinya, kaya kayong kutkutan. Kaya, okay po, kimpong Tuesday, nung bisa na kayong mamili, para king kakatamo pong blessing, agkat na kayo po. 9 a.m. Nepo, o palakpakan tala po, Rene pong manibala, king kakatamo pong Campo Santo. Thank you, Peter. Dora po, Rose. Okay po. Talakad tamo po. Inginu manatili kay kayo. At kaya ka, ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutu, kingig pa, poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. ing misa, midaw ne, metanaking kapayapan, at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Mayak, ayabak po kay kayo man.